November ni thung sang ni somni pani ni nga ni a bazar thlir tu te chibai ule nimin le ni zan lam chanchin thari lo thlir ho leang u Russia chon Ukraine ram thil ti awanga alung oilo dalan tirin bule thlai thon chona ko nga Ukraine ne na in rem na an ya chona tel ve to lo ti apuanga ma se ni khat le kaliama Russia tel lo hian UN hovin Turkey le Ukraine te chon bule thlai an thon chuak chunjom zel ta sia Russia hian tan hun chu om janei vak lowa angai nge atlom tranta emni ti mai thei turin nimin khan Black Sea Grain Deal atel vele don thu apong le ta Russia ram Defense Ministry chuan nimin khan thu chu siamin anin remna bule thlai thon chona kong bik tura an soile heng thil thon chona ta na Ukraine in man bik long chol hun te chu Ukraine hian Russia laka asipai te malak na tan remchang a mang lawang ti intiam na rin om takan riat ta ka wangin Russia chuan Grain Deal hi ama an lo ro man to anga kalpui zel rem ti ta ti an puang ani an thu chua chuan Russian Federation chuan tun din huna intiam kamna kan riat hi rin tlak to ka kan ngaya chu wangin Sevastopol a firfiak te chetna wanga kan chol hnuwa in rem na anga kal zel kan rem ti ta ni antini Russia Defense Ministry hian Ukraine hne na tangin an thil thon chuana kong chu sipaiten Russia ram do nan an man lo tur thu zia ka intiam nan dong ni nan soya ma se Germany Foreign Minister chuan Russia in khovel bum matum na kong chu khovel huwa Polin an zo du tal lo chuan eng thil nge thleng thei ti lan chian na ni alo ti dai thung tarlan to angin grain export agreement hi kumin July thlan zia khani a he in rem na hnuai hian Ukraine atanga ei tur lam chi thil sang sang te chu kong him bik siama kalin Turkey phur thlen tur ani a chuta chuan special coordination team te chuan lo endikin Bosphorus liteng solkal tlanga phur chua le tur ania UNO inan soidanin kumin August ni thuma tang khan he in rem na hnuai hian longzali chuang mangin bu lam chi thlai chi sang sang tel le bekang te chu ton makta duai ko le point pariat z thon chua ani to ni Russia chuan Sevastopol Crimea a in dolong be ani theinan Ukraine chuan he safe corridor hi amang tangkai ni in na soya ma se UN chuan Sevastopol be ani zan khan safe corridor a hian englongma akal lo ti an soya Ukraine po ina phana sa hle ani kha Russia chuan he in rem na hnuai a hian Russia tel lo thil ti ni chuan thil thalo thleng pal the ani ti soya ma se a in hnu do chung khan long mangin bule thlai chi sang sang ton nuai thum le singa chuang zet phur chua ani zel thowa Russia chuan nili hnu a thutluk na chu ti danglam tange nge ani hetiang ani ta ka hian German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Russia hi atlom ta ni a soin Russia hian ril tram na le bule thlai te chu ral thuama mana tuma ma se khovel chuan indot soi kan ring don lo long kan tir chunjom zel don he indo na le in run na wang hian khovela mire thei berber ten har satna an tok tur ani lo anti tasiani ti in Russia chu tlom taria ka achu ani heti la hian Russia ram political commentator Tatiana Stanovaya chuan Russia chu tal chu angai na a riat lo thanga ok meka bule thlai thon chu ti top dan hi Russia hian a hrelo ti alang meka ni alo ti ve bok nimin khan Russian news agency TASS chuan Russia President Vladimir Putin chuan khovel ram re theite hna ei tur chi sang sang tamtok tak chu a thlona pe ka rem ti an ta lang ta sinan tarlan dan chuan Putin a hian Indonesia ram President Joko Widodo nena anin biakna he thu hi nimin khan a soya President Widodo po hian Putin a hi a thlop hle ani anti bok heti la hian Russia ram Foreign Ministry chuan Black Sea Russia in dolongte drone manga beina British specialist te antel nge ya hriat ani wangin Moscow a United Kingdom ambassador chu in soifia turin an kodon ti an puanga Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan British ambassador ko ani don thu hi a soyani heti lai vekhian United Kingdom chuan Russia mi hosa pali steel le petrochemical lama sumdong lian te chu an rek thu an puanga heng mi pali zinga hian Alexander Abramov le Alexander Frolov te pon tela heng mi te hi Russia ram President Putin a tho puite nia hriat an ni a UK Foreign Secretary James Cleverly chuan heng mi hosa pali te hian an sumdon na an hlok theinan Putin a thunei nan manga an hosak na chu Putin a sipai thuam thatna ta nan tho vele thung thina ni atia heng mi mal sumdong lian te hi na zo ka Putin a thil ti theina beng hniam ani theina na hre kan nia Ukraine a hlotlin ma chuan hetiang hian ma kan la chunjom zel don ani antibok nimina khovel chanchin langsar berzing ami chu North Korea sipai ten mun nai kap chi
ballistic missile le tanga wansang ka na missile som pasari la an kap chok hi ani South Korea official ten soidanin North Korea sipai te hian South Pyongyang province atangin jingdaruk la min somnga short range ballistic missile pathum chu Yellow Sea lam hoinan kap choka jinglam daria le min somnga Kangun province atangin Sea of Japan lam hoin missile pathum dangan kap chok le boka heng missile pathum jinga pakhat chuan South Korea thlerkar pakhat uleungdo adeng fu trepa South Korea sipai te chuan inral rin nadar an vaman hialani anti hemi nu chamadar kwale minisom pahnia chuan South Hamgyong province atangin Yellow Sea lam hoi bokin short range ballistic missile le surface to air missile ka chuale ni a heta hian missile som velan ka chuak ngei ni a hriat ani Japan Coast Guard te chuan jingdar li le min som thum pali khan North Korea hian ballistic missile ni ngai hriat an kap chuak ni nan soi boka hei mai hi ni lovin Kangun province a hian North Korea sipai te hian lai pui voi za chuan kap chin ni in South Korean Joint Chiefs of Staff chuan a soi boka heng lai pui te hian Sea of Japan aram panhi te in rinalai an sai fu ni a hriat ani awangin South Korea chuan Korea ram panhi te in rem na bo chet na ni in an soi hetianga North Korea malak na chang le thian South Korea President Yoon Suk Yeol chuan North Korea chu an thil ti manan pengei turani ti a soi ngala South Korea sipai te chuan wansang atanga leilam ka na chi missile pathum chu North Korea nena anin rinalai vela nimin chamadar som pakhat le min som khan jet fighter mangin an kap chok ve ngal boka Korea ram panhi inkar boruak alum hle ani nimin lama ba zara kan puan tong khan Brazil ram president thlanna atling zo to lo president nilai Jair Bolsonaro chuan mipui ma thu soi ve ta a ma se be se ang soi lo chiang hle thung Bolsonaro hian minute ni chung che thu soya mipui te chu ama anwo da wanga lom thu hrilin achak lo pom thu soi lova in thlan result chu diklawati thu po asoi chuang lova athu soi zo hian a chief of staff Shiro Nogueira chuan thunai na in hlan chon na chu tho tan ani ang ti asoi thung Bolsonaro hian achak lo pom thu asoi lo na a Brazil Supreme Court chuan athu soi zo nu lok hian thu cho siamin thunai na in hlan chon na kalpui tura phalna apeka wangin achak lo pom ti na ni antiani Bolsonaro hian minute ni che thu asoya athu soi zo athu soi ngai thla kal khom reporter te chu zo na zo hun apelova akal san ngal daya athu soi hian president ta na thlantlin tak Lula da Silva mingpo alamri lo boka heti la hian ama tantu te malak na chu tha ti thu soin tharum tho zong ni lovin anlung oilom na chu aral mong thei ang beralan tir zelani ang ti asoi bok ani Israel rama chun Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chu Prime Minister ani le don ti in a soingam to a nimina in than vote thlak chiara Netanyahu pol te hian ne nan chang ngei don ni in alangani he thu bot sei la hian Israel ram in than pui vote thlak chu vote tla za somriat paruk chiar zo to ania Netanyahu pol te hian Israel parliament a si za som ni oma somruk panga an la thei don ni in alangan tia ma se Netanyahu pol Likud party hian ro rel na phong chel tur chuan Religious Zionism Party puinan ma mo don thung ani Zionism Party hi Itamar Ben Gavir le Bezalel Smotrich te kai hroi ni in an party hi Arab mi te uchuak taka hotu annia Netanyahu hi Israel in sang khazakwa somruk pasari indawa Arab ram an chu sak West Bank ka Israel mi te chen na in sak du tu khovel ram dangin an pompui lo chungpo mala zel mai ani wangin Zionism Party te nena sarkar nan siam chuan Arab ram te tan an noksak hle ngei donin arin thayani heti la hian Prime Minister nilai Yair Lapid chuan Tel Aviv atangin in thlan result hingai thla in result puan zo vekani ma chuan engma soi chian thayani lo ati ve tlat thung Netanyahu hi kum sabsari pathuma upani in Israel le Palestinian in kara boina ti re nana khovel ram dang zong zong deuh tho in tha anti West Bank le Gaza Strip a Palestinian state din du lo tu ania tuna hian tham na la le sum khoi ching pena pu na thu boy nei lai mek ani heti lai hian Likud party tho pui tur Zionism Party hian Israel sarkar thara Public Security Minister Chan anin beisaya Ben Gavir Minister ani huna chuan tuna hian kan thadona Israel mi puite an him to don ani anti der to ani khovel hi azawa mishing kan tampoka chanchin tharpo englai po apuan tur omrengani ni khata jingkar khat chau puan chuan thil thleng pakhata po puan sen lo chin om lo thei lova bazar thlir tu te du khop kan tling lo fawang ti kan ring
engpo ni se kan phak tok min lo pong saka bazar lo thlir thin tu te chunga lom thu kan soye